Yang scam kamdon ke kita baru ki pai ba jong ke konstituensi ke belah penjob ngal lembak MLA. Ke MLA MDC ki por balik. Kidi ki bait ki yang aku beri ki rui kanong rim. Berarti yo mengambil nak kena meru ding mami tangka metli dengan mi ringkat ba kanong rim. Ti bat kowe ko mongong ba kanong compromise. Bat kanong rim. De lor kanong rim ba ngami nak kena meru kadon kedau. De minta kedau ngasungu ublei ba ngayo pakalenti ban room sa VP na mga don ngai badon ke Jikerman. Hadin jong jong collection min la ban persang ban budin pat ki kam ki bide ban pen urlong mara dengan sulit ki wei pat ki party ngai bapunik si job tang collection ku mengi experience menta sanpu tu lagi senam ni si job tang collection ki kam lai pat nota generation ki barang sating dengan budin ni kata nomor nak senorung si politik nam ta kaspa nak ta business kumba long mentang i ki brio goro ke keren baklam pan ru ki ai suah collection si banai ar banai ya rekti komon ban ada collection ba sim lo pada kadian jadi lo tak nongrim ko ba bobun ba ki isu kimat dengan skop no tani ko ngam la banjir ko ki isu long padong kam langi pai ke boundary langi pai ki isu jonai kai langi pai ya ki isu jong bikun samla bawat ki kam ki jam dei kun samla manta ki dong kam yang jong kijat di banon ke skill nomor ngir interest tamun non ra ki private companies na ki industries na sabar hang ni post ji kam ai kam ki pa ki de bandon ni ke skill bobun ba ki isu hi kani dari lain ngano maila barang scam pai ba no maila ban pen bethet hani konstituensi ke bakut amara do por maile collection kam judon community ke padeh lo tanong rem begini di parlok di bawan ru kisim kebu nomor bo adel bot nang rum juya dak pisah jadi lo tanong rem ndai nganga small scam nomor kikiwan dak architect development kiwan dak pisah ndai ban jenel kiwan ki isu har mantin ndai nganga scam nomor hadon ki isu kimat kubangan ye terai ne penki dengan pen tikena haru ipai ba madu kha binga sisen ni kanti ngan pen tikena lagi do haruling do position kita ibron ka bor khamtam bangis ka pai ba kumbang long ka wave mentang kalier nai baken ai kala ka VP khambut ndi tainga na bangis ka mindon ka bor bangin habdon ru ka bor ban le interject bunriu na masan ku itu di gisem layat ndri ka bakom sandu ndri ka long ta kata lani lesi mo nyimpit ke ga ba ublei tumu sandur dan ingin pen tikena ba ki padon ka bor in songru ji kenien ni tingke don kabur pulang kampak lai kabur tak kain ngasulingo kalau kidu ban simram sik sutu ba simram kanu mo hinum ya keren kibriu agen wat itai kubur kabar noi kai dan kimdan tulop kabo menta ka state jungi keduk kadon satbian sopo du mo henry mata perkisai te pisah kade ka misutilize utilization of fund nak kebantan penbit pai ba nomor don baong hiru na pereng NPP bai pai ba serat pai ba penbit bai pai ba man kasan senam ruki bit bai dengan semua bakal deka kabui pai ba bamanta di pan ajing seneng ki community bre di politics pemangam semrung sa politics entah balik business ndai om dam balik politics ni dong kam ita politics ban penkalalong policy ye ko mangala kular pai ba bangan trehop om nak kebantan ke suki om nak ke chair dan di share ndai nak kebantan ban pen urlong ya kita kijing temu kijing angnut jong pai ba om tak jong konstituensi dengan sungu yu blei ba hadin sanpo tu lagi senam hoi ngalung wei na prengki legislator ka tiak madan po malki ha bang boycott 50th anniversary ya ka statehood celebration ha bang sungu yu blei la penokam ni ka singi bat ina yo ka each relaxation ka blok jimentu em tangki samla jong konstituensi lagi samla jong ka state kamut bakut samla kimde badong bala extend lani relax ka each muglayo be ka kam em ni ka ban trestom ya ban yang juki kijat bat ko boso ono mental kam sarkar ngap syakri ni ka ban tri hakikam lajong panlong ki kenrat